Kublai pigi viewers session part hakane ka video ngan ra beng epi hakwe di bat koi na ki notification ka ba khampala wala napdeng jung pi ki bobun ki de ki kun samla ki ba wat kam wat jam te hakane ka kanti bat langba ka ne video ru ngan ra beng epi koi na ki e khubor ngapa kata ka bade jong ka mekhlaya teacher eligibility test lane ka MTET harjar arsan te session pan kublai shubun ya ki subscribers kamtam ki viewers te wat nom shu page tang ya ke video ndrei prakhasi khara snobha ban ya share like but subscribe lada pisotanan ban ada pi kwa ban tip bun ki khubor hakabe dei bat ki khubor like kam lane bat kui ki khubor hakabe dei bat ka education te Silva official un lam lane unikai pi ya kita baro te haswa bangan sedang ban penbena lane ban pulih pi ya kane ka notification session part nganong pi ya ki new viewers subha ban ya share ki parlok ki bajan ki jong pi bat ki bahing hasem ki jong pi bat kumjuru ban ya like bat ban ya subscribe khnang ba ki video ki bangandang upload lane ki banang pensngau shepi kinwan be ha ka mobile ke jongpi sisen ba pila subscribe ya Silva official te aliamatang ini sedang no ya kani ka notification te haswa bangan batai pi ha ka tin khasi an pule shwa pi ha ka tin english knang ba ki wei pade ki bomdei ki khasi kan su thu ya kani ka notification Government of Meghalaya, Directorate of Education, Research and Training, Nongrim Maula im Krashlong 793011. Meghalaya Teacher Eligibility Test or MTET 2025. In pursuance to the government notification, online application are invited for Meghalaya Teacher Eligibility Test or MTET 2025 from citizens of India who are permanent residents of the state of Meghalaya for lower primary, that is classes 1 to 5, and upper primary classes 6 to 8, level to be held on 25th of April 2025. Applicants are instructed to visit and check all details pertaining to the test from the following website of the Education Department, that is www.megeducation.gov.in or https://drt.megeducation.gov.in. Opening of online application 7th of February 2025 at 1 p.m. Closing of online application 24th of February 2025 at 5 p.m. Date of the test 25th of April 2025. So, nakabanta jungi ki kasi jaintia. Kadon ka notification kabalawa pentip syangi baro kinong jongga state Meghalaya kabawan lengba ka Government of Meghalaya Directorate of Educational Research and Training nongrim mau la imkra shillong kata kabadai jongka Meghalaya Teacher Eligibility Test lane MTET arjarab san longba ka khot online application nagabanta bapin pendep ya ka Meghalaya Teacher Eligibility Test arjarab san na kinong jongkari India kamtame kiba day ki try shnong lani kiba day ki try kiba sa apo ka state Meghalaya nagabanta ka lower primary naduh ka class 1 HADUH 5 but ka upper primary class 6 HADUH 8 level but nagabanta ka exam jong ka te ka MTET kabansa panlong haka arpsan tarik ubanai April arajar arpsan. So nagataka daw nagaliang jong ka office jong ka educational research and training kala khod yagate ka online application ba gino ki candidates lane ki applicants ki bakwa ban apply na kabansa bapin pendep yagate ka MTET lane Meghalaya Teacher Eligibility Test
ki hab ban late lomba ka official website jong ka department lane education department kata makeeducation.gov.in lane drt.makeeducation.gov.in ban nakabenta ka opening lane ban sedang ya ka online application day mentamo kan sedang nadu ka new tarik u February arhajar absan kata shibaji PM pila ban sedang no ban apply ya ketika MTET bat ka closing date lane ka tarik ka bakhadu pa pediang ya ka online application jong ka MTET kan dei hadu ka arb sau tarik u February ajar absan kata hadu san baji janmin bat nakabenta ka date of the test lane ka exam jong ka MTET kan sapenlong ha ka arb san tarik u April arajar arb san. Yes, ngobai kinu-kinu ki candidates kamtam ek kibadai na Pokot State Meghalaya kasi Jontia and Garo. Please apply and online for finish up the MTET na kabenta pin apply ya kapus nohikai haki lower primary but ki upper primary. Te omsiam la theo la ne omsiam la bu kandon tangyano en pediang hendai baro ibala pendep yang ka educational qualification di pila ban apply lani pila ban pendap ya ketika online application de ban tip company ya kita baro late na ketika official website pule ki instruction baro khoi lani lada pikwa aru ngan kwa ban kerpat ya pi bu ya kita gejengkeli gejongpi lani ki comments gejongpi hagi comment box section ki jingdon kam lani ki ba pikwa ban keli hakabede ban MTET ngan sa pentip bat pensyai company halor gate ka MTET hakawe pede ka video lada pidon ban keli tangkatahi sai sin pat ya ki viewers khoblai shibun le no lada pikwa ban pendep ka MTET tresitom krep hai ki kot namar kinzadon shibun ki subject ki ba pihak ban penkre te nang penkre no nang ne syakmat syak sisat nang ba pinla ban lep ha hakate ga MTET. Ditangkatahi stay safe, God bless you.